Pozdrav iz Backstage-a, ja sam Sanja i danas vam predstavljam neke novitete. Svima dobro poznati La Piel. U BIP-u su nam stigli neki noviteti. Ovo je Beach Babe ulje Unicorn. Ima prekrasne šarene reflektirajuće pigmente, takozvane šljokice svima omiljene. Izrazito je hranjivo, puno je kvalitetnih ulja, ulje badema, ulje oraha, marelice, sjemenki grožđa i izrazito vam njeguje kožu. Jedan poseban miris ovaj put, onako po lubenici i šampanjcu, tako da je multifunkcionalan, ubrzava tamnjenje, a ujedno i jako njeguje vašu kožu. Još jedan super proizvod koji nam je stigao u BIP-u je ova krema za lice sa visokim zaštitnim faktorom 50. Vodootporna je, sadrži u sebi ulje kokosa, manga i badema, njeguje vašu kožu i ono što je važno napomenuti, nema onaj gusti bijeli trag, izrazito se lijepo razmazuje i jako se lijepo upija u kožu. Sljedeća nam je hranjiva krema za ruke koja u sebi sadrži zeleni čaj, aloe veru i hamamelis. I isto tako sadrži ulje badema, ulje makadamije i jako će lijepo nahraniti vaše suhe ruke. Osim kreme za ruke, ovdje je bogata krema za stopala koja također može biti izvrsna ako imate izrazito suhe ruke. Ona je nešto masnija, nešto je hranjivija, u sebi sadrži ceramide koji pomažu da se na neki način pokrpaju ispucana stopala ako su vam ruke jako oštećene, a svima su nam od dezinfekcije i ostalih proizvoda koji sušuju. Ova krema će vam jako lijepo zacijeliti ruke. Svi njihovi proizvodi su bez silikona, bez alergena i parabena i ostalih štetnih sastojaka. Potražite ekskluzivnu u BIP La Piel novu liniju. Od noviteta koji su nam ekskluzivno u BIP ne možemo nikako zaobići prirodnu kozmetiku naše. Osim već svima dobro poznatih maslaca, meni obožavanih, stigli su nam napokon pilinzi i mirisna ulja. Osim što su ovako neodoljivog pakiranja sa mašnicom i kao takvi su idealan poklon, fantastičnog su mirisa i teksture. Konkretno ovi pilinzi, evo da vam pokažem jedan i drugi, su izrazito pjenaste teksture, savršene granulacije koja će vam napraviti idealan peeling tijela, a kožu ostaviti svilenkastom i mekom. Ovi peelinzi u sebi sadrže bazu ulje kokosa i ulje badema, a osim toga sadrže i prekrasne mirisne note, ruže, jasmina, pačulija, irisa, orhideje, tako da između različitih mirisa možete birati onaj svoj omiljeni. Ovo su naši noviteti, naše parfemska ulja. Odmah da vam pokažem. Ova slatka mašnica i svima obožavana pipeta sadrži jedno predivno i hranjivo mirisno ulje. Baza su ricinusovo i bademovo ulje, pojačani različitim mirisnim notama, tako da će svako pronaći nešto za sebe. Možete ih koristiti za njegu kože, kose, možete čak dodati u puder da vam miriše lice cijeli dan, a ujedno ćete i njegovat i fantastično je nakon večernje njege kao zadnji korak.